So good morning, maayong buntag sa atong tanan ug sa tanang subaybay diha sa My TV. So kini atong latest na tropical cyclone bulletin or update nato in related sa atong gimonitor na bagyong Tino. So as of karong orasa sa latest tropical cyclone bulletin nato is under kini pa sa severe tropical storm category. And latest location, 360 kilometers east of Giwan, Eastern Samar. So naa kining 100 intensity na 110 kilometers per hour ang kanyang maximum sustained winds. Ang pagkuso-kuso sa hangin mo abot sa 135 kilometers per hour. Kini nag-irog sa direksyon sa Kasadpan, habagat ang Kasadpan sa gipaspaso na 25 kilometers per hour. So sa atong extent, kung asa kutob kining gitawag nato na tropical cyclone winds, yung kung ang strong winds outwards up to moabot 300 kilometers from the tunga or from the center of Bagyong Tino. And this is the latest forecast track nato as we can see here in the presentation. So prior to landfall, bago mag-landfall, aabot ito sa typhoon category. So Tino will move westward and initial landfall posible dyan sa southern portion of Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte or Dinagat Islands by midnight or tomorrow early morning. That is November 4. And afterwards, so nakita nato, mo traverse kini sa Visayas and Northern Palawan before mo emerge diha sa may West Philippine Sea sa Wednesday morning or afternoon, that is November 5. So diri sa Central Visayas, nakita nato base sa track. So dapat karong adlaw is prepare na ta, stay safe in monitoring sa latest weather updates. So critical karong adlaw onwards, ilabi na sa Cebu, diri sa Tuesday ugma ang atong nakita na pag-traverse niya. So dapat karon is prepare, andam, and keep safe ta and always monitoring sa DOC Pag-asa for the official informations. Latest signals na grace na to. So na natay mga tropical cyclone wind signal number 2. Diri sa Eastern Visayas, diha sa portion of Eastern Samar, Biliran Island, Leyte, Southern Leyte, Bohol, some parts of Cebu, northern to central Cebu to almost portion of southern Cebu is signal number 2. The rest of the provinces or areas in the Visayas region is under signal number 1. So kini due to Bagyong Tino, kanang mga lugaran na nakataas sa tropical cyclone wind signals, makasinati kini na mga kusog na hangin dala sa Bagyong Tino. Tino is expected na to forecast magpadayon, mag-intensify, in maabot ang typhoon category within the next 12 hours. The rapid intensification within the next 24 hours is unlikely, possibly gihapon. So ibig pasabot, ang super typhoon category is not ruled out. Tino will move generally westward and make its initial landfall over the vicinity of southern portion of Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte, or Dinagat Islands. Akong gisultid kaniha by midnight or tomorrow early morning, and then mo traverse sa Visayas, Palawan before emerging sa West Philippine Sea by Wednesday morning or afternoon. And with that, so padayon na ta mag-monitor sa kining atong gitawag na tropical cyclone bulletin mamayang 11 AM atong next na issuance. But still, ang gale warning nato kining seaboards of Eastern Visayas and Mindanao is nakataas ang gale warning. So rough to high seas, ang wave height diha is moabot sa 3.7 to 8 meters. So tanang mga sasakyang pandagat is delikado. Not only kining tropical cyclone wind signals sa mga areas na nakataas, naapot tayong mga gale warning. So likay ta sa pagbiyahe in terms of sea travel. Because nakita nato rough to very rough to at times high seas sa seaboards of Visayas. Storm surge issued nato latest kaninang alas 8 sa buntag na natay gi-release officially the storm surge warning. So nakita nato kining
red lines that is diha sa may coastal area ng Eastern Visayas that is more than 3 meters ang storm surge, while the orange lines also in the seaboards or the coastal area of the Eastern Visayas, 2 meters to 3 meters. Here in Central Visayas, including Cebu Province, Bohol, and rest of Visayas, natay line na yellow. So yellow means 1 meter to 2 meters ang gitas-on sa storm surge. So monitor gihapon ta kining storm surge warning gi-issue ng Pag-asa. Aside from that, other hazards ng bagyong Tino kining kusog na mga pag-uwan. So nakita nato diri ang mga kusog na mga pag-uwan karong adlaw mayroon na more than 200 millimeters diri sa may Eastern Samar. Kanang more than 200 millimeters, posible diha ang widespread o kanang severe flooding and landslides. Samtang 100 to 200 millimeters sa rest of Eastern Visayas and 50 to 100 millimeters sa Cebu and Bohol today. But tomorrow, kita nato ang dala ng uwan ng bagyong Tino is dili kumpiyansahan because natay nakita sa atong forecast ang Cebu, kanang Panay Island and Negros Occidental moabot og more than 200 millimeters amount of rainfall na delikado o widespread ang pagbaha, severe flooding and landslides expected sa areas na nabanggit. And orange naman itong 100 to 200 millimeters portion of Eastern Visayas, Bohol, Siquijor, Negros Oriental. So numerous flooding are likely in the areas of urbanized, low-lying, in ilabi na sa mga duol sa sapa or the rivers. Landslide is also moderate to highly in the susceptible areas. So, Ma'am Angie, so that's all for the latest tropical cyclone bulletin issued diri sa DOST Pag-asa. Maayong buntag, daghang salamat sa atong tanan ug mag-amping tang tanan.